Chumuli beta seni Ndizi TV nebiro binene nengo kwaligania asomoro video besa bali Yoboonchoreria asitokumena na Yoboonchoreria tuasanga sobwamo igoro Yoboonchoreria babali tkolero ni bana talime mu Kibosongo sente tetomera neno Yoboonchoreria iga elinda tumanye Yoboonchoreria kia ukaranga ya chakirite wikira abona iga manchibuli litrene Frida Kerubo asinse amochiche mitandao asinse ya Facebook abakugenda gutubwatya gwetera Ndizi TV News Digital abigasinse media YouTube gwetera Ndizi TV News asinse moye website abakanya gwetera www.ndizitv.net kwalingana bene ilimusanga sobwamo weka omoyo yangire libageri gari bene kwalingana Yoboonchoreria buli kulia lero atumanye na kyakorokwa nabo Yoboonchoreria kiulia para karibu sana. Asante sana. Nabo kumanya Yoboonchoreria na kyokorokwa aiganga itole ande Yoboonchoreria kiulia para. Asama leta ngoro ku Brand Kennedy. Igaiga tureso mu Kibosongo se ena gitari nene ya Emma besides it biashara byanene byo kuonia omuchere. Ono inataka kuonia omuchere mwaka weta. Last year. Na kirikenda bogo tumanya ikiaga tugachoranga tugochaka ko Yoboonchoreria omuchere. Oisikorira libya ase sector bonega economy ebintu bikwenda sana ne endagira ono ngarora ina omuchere nororese ebiashara bya ndaba siko chaki singenjo ne endagira ngaigwa chakete ni gasitore gose kwara beri ko gukora Yoboonchoreria bonde banse na chakete go tali emechere ngoyeta daraja chichiro kamanya go chabona mulango nya gosuke atuaseyemo kamanya gwikara bono kuigore duka akora tumanyingo wekera kwali gutari omuchere Yoboonchoreria na kibwaringe ekera go compare na bone ekero settle tigegase Ense in short ndio gutari omuchere aro ngora nyororechi mambo mingi na kusumbua kidogo bono ranyore muno muntu ochikomoneri ogotebe omuchere oyo ndori gotumika oyu atugutumika for example omuchere okoru Tanzania nje oroche mwa yangu bono konyora as times goes by unapitia mengi singenya na roche konya gotara embureye bado naande abantu mbaro bakuoni na wakona wateja wao ahakera kuri lengi kyaga tugachora saya gaiga tulengi tachore tunanya gucyase chiro daraja usika tigatiyo mu Kibosongo bagateba tigobera ngegana nyigita ono ebiashara the first thing okora aligereri marketing njengara gaiga basanganiere CBD market koju and despite that competition Oisikorira ligaiga singoneri muntu tayo kuonia omuchere apart from minje bweka ambiyo mana sana tatebingo akera ko igore tatebe eduke yega yabo meta bantu meji customer cyo kinyinge baroba na lityo wityo omuchere kwa bayereri akera kire ngakikwanya te customer yagentanga nikera ko igore tegaiga mwana igore tegaiga customer entanga ni by the way singe je stick chiro chitobegetabu nande muna nalenge kwanya post online bona linanyerete customer ntangani agacha kangoryo omuchere lakini rende nabere kingo na yani natangazanga mchele yangu online and besides that niko na stickers bota alisabanto bana kuligera yoliyo ready ocho gukora atomanyingo omuchere oyo iganga yoko yorusiko omuchere oyo ngonyo rusimwaya no muchere oyo bya pishori tuliko na ishikani kama unga na mchele ogoye kabuya kutumia spices vizuri ni mchele mzuri akekene nayo kwenda kuyo yelikorumoya nakigwa connected go chimoya ukanyara ko bako korosi relationship yo ukanya ko bako kwigena n'abantu b'ichinse mu kiri ko kanyaro mchele metabange ngote babarenga no mchele omoya lakini nderi sense kero kuyoyeka tuliko nyara I can't take experience kyabona kikyalenge kero gwachagite ko rusyo mchele ko basense meri ya moya the first time muna ningekonya gutaria mechere ningekonya mechere awao ya Tanzania kurimwea bono ngatanga gundo mchero yo mwea ni mchele nyiko vizuri no yeka tulikonya kuligisa bwangu muno yende ne mchero re omwansu bono enanyorete mchero koruso musani one ngaenda bwayo gutara akamana konya rwasi
Muna nanyuriete nilisikia ni mchele mzuri. So I decided to choose Mwea over the others. Specifically to sa sense media Mwea. Na kigwa connected ku rongo ko rogeti ngabono gane semu bone to ko yo mchele rumya. Ninyerete garua njibuweka. Kate batiganda atema ngike Mwea nyone mchele nyona isifu. Singe nyona nyuriete tiganda iko ora nyoro muntu akorete kihanga yenete. Muna igeto nganyoro musani one no aro. Twasomete ne high school actually. Ona onero connected iko tise kwa ma CEO wao. Then nikachukua mchele kadhaa ngaacha nero karanyo chaakira. First of all nilitest kwa kupika mimi mwenyewe. Then kufuata sheria zao venye napika nganyoro mchele oyo no mwasuri no mia. Na chiko banyo mwanje muri eria na kya wena tako ya rosumeta bantu bakabata meti ko yikabedo mchele na baragoro mchele umia lakini abeta beka maybe amacha wenereta kerengo keke bwendete kwanyarango biro mu bisonya katango machero no mu bekumbenero tamatika rasi tamanyinga sorgongo rigarwa Gusii type ni chinyingi cyo machero chiroro ando chino ini no packaging ino ni ere tofauti sana kora tumanyinge kero kole to machero ri koru muchinse machicha moya ore pack digo sokore tanego ni we pack ni wono machero yo korumoyo ngore tatidi iko packed ready. Ngora teoria de packed na bado na leta ina iko packed. Wono sengenjo tuwata abantu hawao kuna matajiri na kuna maskini. Si maskini yani sana ile mwenye hajiwezi kiwango fulani. Wono repacked olio watu chinguru na bakora na bakugora. Alafu nimba ate nando mochere ngo pimera abantu. Ranero montanaro muna chibache la mono atete glass no nyekemo ose bibereiga. Akora tumanyinga magorio mochero yo na kiari. Wono ega simwea tukone mochere se rigo lirinse kabisa. Sengeje glass ekemo tukone 60. 2 kg se repacked. Nerbo na 2 kg. Tukone yoni 500. Then 5 kgs tuko ni 1250. Nindo chinge bitu ndoro pia omentra neki ati bikora kwa rangi bitu omentra ntiki gasi duki aso machere esikarigireri machere to kolibueka ko to arege ntumuna tindegu ose chikamande echitukora kalenti sege songa wono we tokara mbi yatorete tindegu monti yakogora amachere ogora nendengu ose lentils wenda osanga still ne chidengu echigane chikamande ngaine chicho kushinara ko chimono ngora ko Nairobi ngiyo prefer ko Nairobi because na yake gasor ngoro symptom itinchi rororo singe nyobona to bwate mingondo ngoro bono roche to simeka bono to ko gara nandu ko bwate to ko harvest ko Nairobi singe nyono to bwate mugondo to aleta go Gusii to awana ambia mana sana kora kwa nirango kwa tutebiringa omochero yini ni mwe packet kende tutemingo nje montara tigere kwa ende dukenga agoro mochere acha se dukeno agoro mochero yini Oise korigiro mochere muna na atebi ari mochere ko bwata na muno gukima ono mochere ko rosibuya ko ina wachana vizuri mochere arosi se nangi sechi ceremony chinene mune skuru no twara abageni gakuru none asao na boko barosire mochere senge tari mochere ko bwata na no mochere miya nande gendo kende mochere tori go take time tutaiwe 15 to 20 minutes ukitumika vizuri time yako machero yire ando machero romwas can call you the gasoro ngoro Gusii meta bantu amba gote different perception igoro yo machero pero que ndane kioko convince customer shop awana mate ina depend na the power of convincing mbaro abantu mbaro bono obwato mochere tori kwa advertise ayo isarans tuganye te customer mochere we kora ai customer no ne glass ya kemo para endora atema na ki yenda tema ikikwa tamu utakuja biona akara kuligeria kara boy mugeti getamu kiriga kyo bataba no nga ayo meteno mosaye bono ngosora so bonchibya no mona sense moyo mochere tuko na mimi familia ona kile tegetamu kiriga ni ba respond
the way ilikuwa positive positive vibes engenjo abasaya bango ko banyore bare emetani bakonya gukora ibintu byabo banatumia drugs. So I decided to start this engenjo in the other hand ni biashara yenye nakusaidia una hand and finally unasaidia maybe wazazi na pia wewe mwenyewe. Kwa ngara afadhali nitakiwa mchere instead yako na tara mtaani wasa nyeri nianzishe mchere. Maybe on the side of your family mba support the idea. Yeah, of course mama na support sana na ande nashukuru sana mami sana popote ulipo. Singa engineer Korere nimefika hii hatua. Kama sio yeye for the real singekuwa. Na comment na gasto. Bali ndio kesi sio kwa nyoranga wewe wao support your Monday business because I will bange ba kwa mininga o monta when ta some maybe achikulikwe gasi obviously. So it becomes difficult kwa support sense mo Yoboonchoreria. Abone kero ko nkwabe ko tayinga a business ya wo so Yoboonchoreria yo bwabo mostly yo advertise online. Kwa nirango buya ukobeka Yoboonchoreria wa gasti sense mo chichi mitandao. Ukiweka business yako kwa mitandao oroche tutaona hii ni world of entertainment and technology bona ya achire kilo monta watu tutawe eti bigo sisi ni ready inakuwa rahisi sana kufikia watu wenye wako hadi remote areas juu unaona hapa hivi tuko town kona nje ngora nambia afadhali mbeke online mono rende sengenjo naboko tomera abantu nonye 10 at the same time ndio maana sana ndio rabu raso sumu kama kego kwa ina na channel industry wetraso bonjere bwabo ngemano sana mwanchi muliyebeta seni ya Ndizi TV ni goto nitagosanga emeyomorobeli obwesabali Yoboonchoreria astoga nitagosanga no Yoboonchoreria gakora chinseme chiga cyabo songo oyo gukora obonia bo mochere mwanchi muliyebeta toraso mutima komuke igoto skatwanyegara wirantara segete keterugusio ebinde taganda gosanga amani. Ndizi TV obwansu bw'omugusii omwanchomuliria bwa televishoni ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuliria televishoni yao na mbejemo yomunwa bweke Gusii bono onye kubwate nganende yonsi yokwe murungania wosokomenta na bogo toikera asugutwa kiresimi asenamba enotisano na ibire inyisato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo gose otorikere yukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com voigo na bugo tonyora ase mitandao yeito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na voigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News na bo ogututarira sikia bisichito ekyo kirebo syo chiro ya embassy ekeroko genda nyakoe ase bara ekurwa Kisii kogenda Kisumu Ndizi TV obwansu bw'omugusii ekerole asumu chibwogembo nechisemo chietanaine eduka ya Mark Electricals Wholesale eyere registered contractor nigeko ni achi floodlights chonsi distribution box chikebo chonsi cha wiring cable dropping cables nichindi chinyige mbabwate power extensions sockets switches chimita boxes lamp holders, insulating tapes, conduit pipes, showers, testers, pliers, earth rods, solar monitoring lamps, solar floodlights, CCTV cameras, TV wall brackets, main switches, cutouts, circuit breakers, consumer unit, snake lights, cable ties, changeover switches, nebirobu byonsi, goikabire bya fluorescent tubes, TV aerials, cooking electrical coil, natural gas burner. Banyore imijumu chibwogembo ange ne stage asegeteseni yokobekira chigali amaguta ya mko. Gosoba keresime ase namba enotisano na ibere isano nisato, isato, eyemo, kianda, isano, inye, gose, enotisano na ibere isano na isato, ibere maragatato, eyemo, isano na isato,
Mark Electricals Wholesale. Asobokorerie burangi na sore. Enyagitari ya World Fit Health Center iyi gutuka imijumbu chukisi nigikorwa bokorerie bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals. Tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yo kurwalia marwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chisinya gitari yeito ntutoko make sure nga tuapimiro murwire bya twakorere diagnosis. Boigo mbugwato bokorere bonde buna general consultation okorengwa as laboratory, nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition, no bondo bonge. So na kito kero montachi obviously to make sure nga twa device nutritionally na kia kwerena nga kia guitanga kuruko soko nyora marwe ito gutumia amarioga kawaida aito gutera conventional medicine twatumia mariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids na ndito mwenye gutumia amarioga akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and then tubuate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 and then tubuate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. World Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Ndizi TV. Obwansu bw'omugusi. Omwanchumuli ebeta seni ya Ndizi TV ni wakimeleta gusanga imiyomoro buli wesabali Yoboonchoreria astoga ntago sanga no monchera kuriga imiyomo chugo songo koyogeneta kwanira igoro yobonia obwo mochere omwanchumuli eria endera gusanga nintane gukoriga ya sentule ya kabere elinto sange asobwa mukone tata tevinga sensemo yabo akerkende challenges kichiro gwetera Yoboonchoreria challenges kawaida se biashara njiro bono challenge yemo abantu mbaro bagocha kugura omuchere bali banalire emichere koru chinse chingao bose chinse chingao okonyara bono omonto nalire omuchere akogara at 50 njeki kwingona at 60 bono omonto agocha okubori why mbono mwongeze 10 bob ando konyara nando omonto akubori bwana mumepaki hivi bono konyara chi complain jira chinyinge ekenkulira ya seoro gongo Gusii emicheraro ni mingi gocha kirkende nkiora kwanire iguru Yoboonchoreria akegarwa te ya bukarenga wabiri ko gutari ikero kombea kerkwari gutari o mochere naga yabone keruli lukete digaiga ane Yoboonchoreria kwana kwabira sensemo yabo kosobu yabo ko beke business yabo asense meyemo over iliyo gutari roche riende ni tiresome on the other side singe ndogo tara kwarosa na nde mburango sariere weather conditions echiro chingo na change chire bono yo compare madumeka specific and then about specific prices bono kuna rena iko better compared to okonya gotara na bora atari taribo lakini rendo we ka sigete kwanyara no nyin security umonte na wara wase wakano nyo moro akunyanganya chakula ngonyorore kero bintu byakinire na sai economy ya Kenyere ngonyorore ngali buliro mochere lyakinire especially rimu koretera ngonyorore ngano bwate we stock kwa bwate maybe customer cha bonchiro rachinali tanyiro mochere ye gantu 50 ore lakini ko goshikoyoreta kwanyara liguri lya chenje kero kendingi kyo gukora ilinde customer cha bonjita bona abu kulingana na nje ili rigori lya kinire se company
nje ngotema kuri nonye 5% ya profit to kora like wezi ongeza percentage kubwa chi customer chitetame pia wanaelewa Kenya ya motole si ati wako kwingine na mimi niko kwingine ono natumia tu idea kidogo na wanda amenza 5% ya profit ngoba manyoli mapema ngawane oda kego cha next na tebiri sekuru company ngochire yaba manyinga ligo lyo machere bona liamente ngora tebiere bona lilio chikoreta unakaa waya so that no leto mochere awezi pata loss singenya na bara ndese company onyore mochere imepanda bei kwa chokoleta chi customer chitano akakende ni mumoko kwaterana nera sobo mochere lyo nimbate ndugiane kono ku brand masasi nere tete muno moneno ne bono yendo kila kitu sasa yendo ananisaidia hapa nere tukobaterana nere one gata hiyo ange nimekimbia kwa sababu ya shughuli alienda kudeliver mchele akero actually ndio kwa negero monta kwirire oda igongo mwirira marasi agoto no toka keroka uitake mchele yetu ya Mwea na kutoka ukorera delivery moko make sure nga mchele ikire kabisa akero tutebe buna sai uchumi ya kongire akero kina bantu barundo bana tukwifie kire ninge saingiora kwanere igoro Yoboonchoreria bo mchele economy yona yara iranire bintu mayake lakini nene tikatuna sabana sai na bintu mbira ni kawaida bona tutebe muna last year na rekolete stoki tutebe bona stoki ya 5,000 for example in the next 1 month na akodi na ndina achire kolete stoki lakini bona iga challenges njiro yake senge na bora lete stoki ikae kwa muda senge nje economy konya romo to nalete ko 5 kg iranire so takire ko 2 kgs ekero kuri ya gaso ngoro gusinto maitenga bantu banalite chindangira banato na matoke banato kuma kwanza especially ya basacha kurasa ngoro gusimba ngora na batali tibukuma kero keden kyora kwanerenga abantu gaso ngoro gusiba bere bakona ro mache wono reche economy mina na tebete ere ya beire go wone ge bitume bira 200 to 10 ono kono romo ntako akesabu ta kori bukima kila lituko ono roche na teba kawaida economy imepanda juu ono to kono romo ntaka prefer kori ndagire yemo singenje ebintu byatirire sana kono romo ntanaamua acha ajaribu kufanya mix mugasali mchele utukali bukima ono kono romo ntame prefer acha kuja chukue mchele ishikilie saa 7 kwa sababu ya vitu zimepanda ngo supply mwero mchele utia seti skuru maybe ngora supply tore ina depend na orders from any person manyako in need ari etakiriri mo gochimwa tumika sobo nchumi mwana ndo tumeka Mwea rice shop ya yere pishori aziki mchele tamu ya rice singe no mchele tuko ni specific from Mwea na kiwa tukarara Mwea ndo hata mtu akitaka kuuliza anaambiwa enda Mwea umanya the specific place agocha Mwea akirikina matukabo shino buna Aboonchoreria ba Mwea rice ngaimoka nike wikira bede ndo tunaendelea ku plan na saa ka kwanza wataka duka kaito ngara expand mono so in the future we are expecting to fungue more than this tobeke stock ere igoro na batra rorego sento cha kemechere ko nande twanya gosangalirene tuone differentiation zake ikero kuriye kero kende umanya gutwara demand ere igoro yo mochere kwanyara ngato kwa stock maybe kuna some challenges yo kwanyara mochere ko talimono yego depend bono no muguko na chika patia bono abuti ngota baina tumaipata demand kubwa of course nero lakini the impact is not big akaro kuliere maybe for example gachinga kichika chama bana Ense maybe mwanya ta difficult yo kwa ya wada eneo machere alibona nali arenge bogo pisa ngende bono hata tukwa tunafungua singende unahofia maisha yako at the same time your stock ona ileta nini chini kidogo lakini dende ni ya dunia
tutebe na kuruga igasi orongoro garwa Gusii ense moyo mochere abantu abange mbumete omochere kurumweya sa zingine ngo sinyubare ko yo trust akirikende nyikelimu akore go build the trust yo bambere bakwane kingo mochere no muyo muna nate bakale tunapeana build the trust in each customer chero one of the first thing kunole mtu mwenye ana trust at all ngora mwatore nonye glasi ya mochere tama tevi tema then from there utakuja uchukue kama imekufurahisha. Kwa hiyo isikorire liga igamaega tuko na cooking guide. Bona eneo toko tumeka mono napata mtu anatumia hii then that's all. Karungo baseme bwa ugo mwali guchasomo ndumuriere mbaroro bago chakyo bonjeri mbaroro maitenga kera kwa chakire business ni profit yoko kome kora batebingo era ni maito bonjeri kwa ranyorire lo simo kabe ase biashara unafaa ujue kuna mafanikio na kuna bado challenges. Wana uikora onyore profit na ndio iko anje kuna loss na wala eto mochere yore para watike hiyo ni the first loss. Njege ndanda semia abantu business is just risking. Lazima risk ndio utaprefer kwa maisha yako. Wana anything yenye unaanza ewe mochere ewe chindengu lentils you have to commit yourself no expect anything positive or negative. Yeah. Mochere by no what expiry time. Yeah. No what expiry. Yeah, even like nenge tangani akinde it's like in a last for long. Talina 1 month is expire. No. Ariga ni bona ba omwanchi omurigerere gochariga alinde bache bakore guseba goro mochere kura senseme. Yeah. So ndanda tevi karibu sana se duka yetu ya Mwea. First of all ere beside sema se pare ya kwenda gochi Aga Khan na gitari ya Aga Khan. Karibu sana singe ndio bei yetu iko chini na tunawakaribisha nyinyi wote. Mchele ni mchele mzuri na hatuna ubaya na mtu. Ni kazi tu. Miyamana sana sogo sangana inte. Miyamana sana mwanchi muriyeria kwabere ko sangana inte kutoka chage to murubiria wikabone gatwikira mahali no gusemera kwa na kwabere ko wesemya mali wekera ubonjeri n'imbiga. Kwenda wikira abo ngo wikira omoerio umurubiri gweri tukolya rero tumerane wikinde astromere no monjeri ndi tusanga sowa munyira sinse mo sije mitandao asense mo ya Facebook na bakogenda gutubwatira wetera Ndizi TV News Digital wega sense ya YouTube wetera Ndizi TV News asense mo ya website na bakotanya wetera www.ndizitv.net frida kerubo twara oboligeria korobia.